ଜାତୀୟ ଏକତା ଦିବସ ପାଳିତ। ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଉତ୍କଳ ଏକାଡେମୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଜାତୀୟ ସେବା ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ରେଡ୍କ୍ରସ ସଂସ୍ଥା ମିଳିତ ଅନୁକୂଲ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ଏକତା ଦିବସ ମହାସମାରୋହ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହିତ ଏହି ଦିବସ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦର ପରୀକ୍ଷା ଉପନିୟନ୍ତ୍ରକ ତଥା ଜାତୀୟ ସେବା ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କୋର୍ଡିନେଟର शुभ्रांशु कुमार बेहेरा जोगदेई उभय जातीय सेवा संस्था और रेडक्रॉस संस्था छात्र छात्री मानकु उत्साहित करथिले। एही कार्यक्रम रे छत्रपुर उपखंड चिकित्सालय संतोष कुमार राजू जोगदेई जक्मा रोगर कारण और निराकरण उपरे छात्र छात्री मानकु बुझाइथिले। महाविद्यालयर जातीय सेवा संस्थार पूर्वतन प्रोग्राम ऑफिसर सूर्यनारायण डाकुआंक प्रत्यक्ष तत्वावधान रे आयोजित कार्यक्रम को महाविद्यालयर जातीय सेवा संस्था अध्यापक रामचंद्र पोई और सुब्रता पाढ़िहारी परिचालना करथिले। छत्रपुर जितेंद्र कुमार नायक रिपोर्ट, भारत हालचाल।